Nena. O mai lau tala noa i le mata upu lea i lea whaina fua o le whana utama le fionga le li parimia. O tau sisila ia Donald Trump ma le o mai le whana pepa. Sawa Donald Trump ma o mai uma malana whana ue wha. Whai ngā ruenga o mai tono le whana pepa e Washington. Le ai masisi e matua ma puni o mangutu. To tongi umai tupe ale au tongi la fong ma tupe ale malo. Nobody says a word. Trump just brings anybody that he wants and has connection to. Nena, ai se vava ai le tatu tama ia tunu matitiva, ele ilo tatu tama hainga. Ma to tongi o tangata ma le fionga le li pale mia. Malona fo I tau mawhainga. Ina ia sefe nisi tupe o alu. I le pui puinga o lona saunga le mu ma le toa tele o li malu o le malo. O ia o le tama na te mala malama I lana whanau. E I mana onga whaapitoa. E le mawhai una whai atu le leo. Sau e alu ma watulo o pō le atu lau whaafonga mai o le tunu. E ili tata le whautanga I le fionga I le li palemia na te whaia se whaatodunga whapena o na ola na whanau e mawhai. Wa, o tau whaalonga mai la. E mawhai se si o tau na whaile mea na. That is personal assistance. E oi. E whaalo le fionga le li palemia e li malu o le malo. O I la tau po I o nisi tamali. E whainga tā na whai atu iai. Tia watu tapo vaile se I tā mai. Mali e lo whenngalo le li malo le malo. Tu lo sa mo le uputo ia tau. Ai o se whati ta inga le nai tu watu. Se I al watu. I le ngutu o le ataua. E ulu matafo lau. I la ngona o tangata I loto leanga. Ma lote soo le whanau o le parimia. The Prime Minister has already had the arrangements put forth. And I'm sure Cabinet is aware of this. Prime Minister using his own money to pay for his sons, his personal assistance when it comes to such embarrassing acts that he will ask of all those that surrounds him and his safety. Anyway. Yo ile afio le li pale bia le fale ui ma le fale le tau. Ile ma foi una foi atu le si leo. Deli man o le tamali I le bele e tu I li poi le saunga le mu o le afio le li pale bia. E matamuli ma Faasoa tu lia foi le fionga le li pale bia. E fai atu se fatonunga fa penai se tamali o le malo le li poi na lo sa. Ai e whai ai. E whai lon tō lua po lana whanau tamba. Marmalama. E o lava I ate oe. E o fo I ate. A o fo I se tō whinga mawa lunga whapea. Po le kalesia. Po le whana putonga. E o lava I tono le nu. E le sau risi matai. E whai se whiau mata ngā whape mo risi matai. E o mai lau whanau. E whatula I oe ave oe le whare ui. Ao ina malili le po o ti ngalo. Vai e te le whai le leo. Sawa si e milia ma fo atu lo vai. O I te whai e. E te tangi I lau whana. O I loa e le. Lea lau whana o le me tau na whai. Ta fefe e le anganga o iai le mau lunga ma le mau le ro le loto lea. Ai le mafau. Think of yourselves, ourselves. When we are in those high caliber
post in government or in any organization, there are personal needs that we do not address with those that are around us. They also have a job to do, a specific description of a job to do. Ele tongia le sa we miri o vai. Ele tongia sa we fofolo tua u malo papa tu le po o malolo. O umanga luenga leso. Sa tu fa fongai o mea ye fa ile tama o mana onga patino ile tama. Na lana fa nau late mala malama le ia. So despite whatever the award is or the payment for, I'm sure the Prime Minister has already made arrangements that are transparent and by law, and the legality of how these kids are being paid. Talo fai le whanau. Whita nei le tongatau le chet na sawai le parimia i New Zealand. Whiei. Toi tongatau le nei meo sawai. Ia e olono o saul parimia i le wapa ui. I toi lau. Mai sa le tatau lava. Ai ana. Ti e lo male. Ma le parimia i lungo se asini po solfanua.